halo guys gitu. Halo guys. Jalan pagi sore hari. Halo guys, Bang Ekstrim. Lagi di mana? Lagi di gunung. Gunung mana ini? Gak tahu. Gunung Geledegan. Geledegan. Tomat halus membit. Ulah batur.
Hah? Yang diunang. Kemana? Kayak itu. Nampak jurig lubang? Bawa monyet. Kadi itu apa kadi itu? Ya kacang awak deh. Ini kaleweng. Kan kalau boleh ada. Terus kalawak. Apa ndek kalah monyet? Kalawak. Hah? Terus kalawak kamu nak. Apa ndek kalah monyet? Kan leuweung. Oh. Heeh. Tah. Lain surah manuk. Monyet inungna itu soalnya. Siu nama naon.
Baiklah lempang we atuh. Nya. Karing geus. Ayo dorong dulu. Bisa mah ku ci ompong. Maju mah. Yang rusak motor. Kawarkeun. Lah jurang. Kumaha atuh nya? Kumaha jang? Faisal? Nah, atuh lain nempo bensin. Oh, nah. Aja kamu enggak ayolah bakal pas ada kangkat teh. Apa tuh? Maha. Suruh aja bohong disuruh ke motor mah. Ya Pak, ameng we Pak ya. Sok jampe Faisal kudu seorang-seorang. Bismillah heula atuh nya moal kacing teh bismillah mah. Sok ACP didinya. Pan hayang tepi ka imah, sok. Bismillah heula atuh. Ninggalna ka dieu. Ieu nah huluna Salabim tapi ka imah bengsina.